Voin hi me ininga sang hi som ni panga ni in zavain chibai vekule. Houthi ten Israel International Airport chu nemin nili April sang hi som ni panga khan ballistic missile in an kapa mi parukan hliama foreign thona te chu hunenga mo chen chol tir an ne. Yemen Houthi te missile hi thei to paloka thaka lo ting mit tumma sen lo cham chiang le a Israel Defense Force chuan ka thak tumin voi engemaw zat an kapa Israel Air Force te ta long range air defense system le American terminal high altitude area defense that te chuan an lo kap thla thei talawa Israel Airport chu Houthi missile chuan a deng ta ane that hi American air defense system chuan vor ane nikuma Iran le Israel te boruak a so san viau lai khan US chuan that hi Israel in venan ahmanatan a chop sak ani he airport hi Israel International Airport ani a Ben Gurion Airport ni in Tel Aviv Kabul Miami ani a Houthi te chuan anti ani thu sain Israelin genocide na sataka an kalpui chu an du lo zia lan tirna ani thu an soya tin Israel Airport te hi an laka fo mai thei thu te missile manga air blockade an la siam fo mai thei thu te an soi boka chung airport zinga chuan Ben Gurion hi an target ber tur ni in an soi bok ane Israel Defense Force thupuang tu chuan an air defense system ten thei to palo dan tumma se an lo cham thu asaya Israel Defense Minister Aziz Nazir Zadeh chuan Iran mo puin Houthi te hian Iran puina in he missile hi an kap chuak ani atia nataka an chanle tur thu asoi bok heti lai hian Iran chuan Houthi ten missile Israel Airport an ka hi Israel emo US in an chang le ta phubar on la kan tumani chuan Israel le US mun poimo te an base le force te nasatakan beile tur thu an puang ane azan som pakhana tan Pakistan lam chuan India lam an kap le a Pakistan hian LOC ceasefire chuan pal zut zela heti lai hian India poina chang let ve zel boka nizan neli mei sang hi som ni panga zana pokhan Pakistan lam chuan mun riat zet an ron ral sa ileni tuma thi le hliam an om hriat ani lowa in ka futum tak tak po hi anang lowa an soi thin dana anin kana in om lem hlei lowa silai mu a hek mai ane Pakistan tan phei chuan silai mu ren angai viawa thatakin ceasefire pal zut lovin om hle sela thamai tur hi ani a India chuan Indus Water Treaty a suspend na bo zuin chenap luya Baklihar Dam chu akhua ping ta mi maya hei ba ka hian Kisang Ganga Dam po khua pin nan tum thu an soi bok ane Baklihar Dam khua pin tur hi temporary ni dona tui luang chuak theilovin an kharanga tui khua hi khat tur chuan hun angama chen angai dona akha nuan chua le dona he chenap lui hi Indus Water Treaty a atel ve boka chenap lui hian Indus lui afin ane Pahalgam Baisaran Valley ami paruk thattu firfiak takan Pakistana Allied Military Training an lo neya Pakistani Special Service Group te chuan training te pe in JNK lama firfiak te che thona tura nasatakin an lo pui thina ne he thu hi zela terrorist tang mek pakhat official ten thu an zo fi atanga an thria tane tun chuma Pahalgam beina telve Hasim Musa chu Pakistan Special Service Group nuaya para commando a tel thina nia anua laskari taiba zomin voitam tak firfiaka che na ein nam noi to ane Jammu and Kashmir Kulgam district a aru ka helpol cho lo pethin tu mi pakhat chu police ten anman nuwa luya azuang kha a luilianina len zuita ane hepa Imitiaz Ahmed Magrey kumsomi pathummi hian helho chu cho lo peruthina police ten nithum mei sang ni somni panga jinga anmana tichuan Magrey hian helho tomnaram hnuaiah chuan police ho chu a hruai thei thu asaya
Sunday jinga khan police le sipai te chu hel ho lu chua turin hroi ta a thok le khata veso luya azuang thata thut mai ane ti chuan Sunday tlaya hel ho bi rukna chu an thong ta thut maya ai di pakhat ta radio set pani le blanket pathum an man ane hel ho bi rukna dang po zon chhun zom zelania pe hel gama tanga kong chuak somnga pali zet te zo in an zonga heng kong somnga pali zinga then khat te hi chu mun sang lam le ramngo cha tak tak mun lam pan na haniloma then khatero chuan mun niam lam le ruam lam an tin zon thung ane ramngo khoi khoi ai mo chuan hel ho hi an labiru ni in an soi ane voininga me sang hi som ni panga hian US President Donald Trump chuan US ramasiam ni lo movie satangin tarif 100% la kani tur thu apuang le ta US movie industry hi atlu cheme ka tundin le angai te soini Hollywood lama film le television production hi kumsom kalta vel chung khan 40% velin atlani man ni in an soi thlani kalta Mars nili sang ni som ni panga a Central China longin sutwangin mi som pakhat lai nun na an chana nimin me inili sang ni som ni panga khan China passenger long pani chu aleta mi pathum an thia mi som ruk zet chu dam do ina admit an ne heng long te hian tori san phura an che chuan mun hi Tianjin City Guizhou province ane Jammu and Kashmir Ramban district a sipai motor convoy kal te chu ruam thuk tak fit jasari vel zeta thuka an motor atlalut pal hlau maya hei wang hian India sipai pathum te chu an thi ni in an soi ane he trak hi convoy ni in Jammu atanga Srinagar lampanin National Highway 44 a an kalain he chiat na hi an tok ta ane Indian Army te Jammu and Kashmir Police te State Disaster Response Force te le tual chung mitlom ngai te chuan chan chu na an thok ane ole khatichin kha ni ri phut ro se